Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wakurikiye umukino wa UEFA Champions League wahuje ekipe ya Atletico de Madrid ndetse na Arsenal zose zisanzwe zikwana n'u Rwanda, agiye kugerera uruzinduko i Gaborone muri Botswana. N'uruzinduko rw'iminsi ibiri niyo agomba kugira muri iki gihugu cyo majyepfo ya Afrika. Ese ibindi bikubiye muri uruzinduko rw'umukuru w'igihugu ni bihe? Sikara yagiye kureba umukino, ibyo ashobora yaganiriye n'abari bari kuri uyu mukino ni bihe? Ibyo nibyo nje ngo tuganireho. Kandi Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe Olivier yashyikirije igikomangoma Salimani ubutumwa bwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Iyi ni The Quick Times News, nge ni Benga Oziana, mwaye ikaze wotarakanda subscribe banzu kandi subscribe ubundi bintu bikomeze kugenda neza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ategerejwe i Gaborone mu gihugu cya Botswana mu ruzinduko rw'iminsi biragomba kugira muri iki gihugu cyo majyepfo ya Afrika. N'uruzinduko umukuru w'igihugu yatumiwemo na mugenzi we wa kiriya gihugu Duma Gideon Boko. Presidence ya Botswana mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatatu tariki ya 29 yavuze ko Perezida Paul Kagame azasura iki gihugu hagati tariki ya 4 n'iya 5 Gicurasi. Yavuze ko ruzinduko ruzabanzirizwa n'inama ya kabiri y'ihuriro rihoraho rihuza u Rwanda na Botswana mu bufatanye GPCC iteganyijwe hagati ya tariki 4 n'iya muri Gicurasi. Bigaragaza ubushake bw'ibihugu byombi bwo gushyira imbere ubufatanye buteguye neza kandi butanga umusaruro. Yunzemo kandi igira iti uruzinduko rugaragaza indi ntambwe ikomeye mu gukomeza guteza imbere mubano hagati ya Botswana n'u Rwanda ukavamo ubufatanye bukomeye mu by'ubukungu. Yavuze kandi ko uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame Gaborone rwubakiye ku ntambwe yatewe mu ruzinduko rwa leta rwo muri 2019 ubwo hafatwaga icyemezo cyo gushyiraho GPCC mu rwego rugamije kurushaho kwimakaza ubufatanye. Muri uruzinduko Perezida Paul Kagame na mugenzi we bazagirana ibiganiro byihariye bizibanda ku bucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, ubukerarugendo, inkingo z'amatungo, ingendo n'ubwikorezi ndetse n'ubufatanye mu rwerekane rw'amabuye y'agaciro ya diama. Perezida Paul Kagame kandi biteganyijwe ko agomba gusura sosiyete icuruza amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa diama, Diamond Trading Company Botswana DTCB. Muri uru ruzinduko biteganyijwe ko u Rwanda na Botswana bizasinya amasezerano atandukanye arimo ajyanye n'ubucuruzi n'ishoramari, bufatanye hagati y'ikigo gishinzwe guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari muri Botswana, Botswana Investment and Trade Center, ni ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iterambere Rwanda Development Board, ndetse n'amasezerano agamije kwirinda gusoresha kabiri Double Taxation Avoidance Agreement yagamije koroshya ubucuruzi n'ishoramari. Azanabaho ihuriro ry'abikorera Business Forum kuwa 5 Gicurasi 2026. Perezida Paul Kagame azaherekezwa i Gaborone n'abaministiri batandukanye muri guverinoma, abayobozi bakuru mu nzego za leta ndetse n'intumwa z'abikorera. Perezida Paul Kagame heruka muri Botswana muri Kamena 19 mu ruzinduko rwa mbere yari agiriye muri iki gihugu. N'uruzinduko rwasize yakiriwe hanagirana ibiganiro na Magwetsi Masisi wayoboraga icyo gihugu muri icyo gihe. Aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'ubundi nyuma yo kuba ku munsi wari wabanje bwo ni kwa kabiri tariki ya 28 Mata yari yakurikiye umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza wa UEFA Champions League, n'irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere wayo ku mugabane w'i Burayi. N'umukino wari wahuje Bayern Dominique yo mu gihugu cy'Ubudage ndetse na Paris Saint-Germain. N'umukino wari wabereye mu gihugu cy'Ubufaransa kuri Stade Parc des Princes. Mukuru w'igihugu n'umukino yakurikiye mu ijoro ryakeye tariki 29 Mata 2026. Mukuru w'igihugu yakurikiye n'undi mukino wa UEFA Champions League wahuje amakipe abiri yose akorana n'u Rwanda, na ekipe ya Atletico de Madrid ndetse na ekipe ya Arsenal. Ya Atletico Madrid
ikorana na Visit Rwanda niyo mu gihugu cya Espagne, mu gihe Arsenal ariyo mu gihugu cy'Ubwongereza. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe hari Riyadi mu bwami bwa Saudi Arabia mu ruzinduko rw'akazi yatangiye kuri uyu wa gatatu ushize. Mu ruzinduko rwe yagiranye inama n'igikomangoma Faisal bin Farhan Al Saudi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Arabia Saudite, aho yamushyikirije ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame bugenewe igikomangoma cy'ikamba Mohammed bin Salman. Abayobozi bombi baganiriye kandi ibibazo bifitiye inyungu ibihugu byombi n'uburyo bwo kurushaho gushimangira umubano umaze igihe hagati y'u Rwanda n'ubwami bwa Arabia Saudite, ndetse baganira ku ishoramari, ibikorwa remezo n'ingufu. Ibindi bijyanye n'ubundi n'ibiganiro, abayobozi bombi yaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ndetse n'igikomangoma Faisal bin Farhan Al Saudi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Saudi Arabia. N'ubundi bwo ibindi tuzagenda tubimenya, reka dutegereze tureko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda hari itangazo ishobora gusohora ivuga ku byo baganiriye, ndetse twitegure no kumenya ubutumwa bwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yashyikirije Faisal bin Farhan Al Saudi ngo abushyikirize igikomangoma cy'ikamba cya Saudi Arabia Mohammed bin Salman. ngo no gutegereza tukareba. Saudi Arabia ni igihugu gisanzwe gifitanye umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda. Reka nshimire buri umwe wese wahisemo gukurikira The Quick Times News. Nshimire buri umwe wese wafashe umwanya agakurikira aya makuru. Wowe utarakanda kuri subscribe, icyo uri gusabwa no gukanda kuri subscribe kugira ngo mukanya makuru ngiye kuguha n'ubundi nataza kugucika. Reka nsige nkubwiye ko ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi polisi y'u Burundi yarashe mu Rwanda. Ese hari abandi yarashe? Nkuteye amatsiko kugira ukomeze ubane natwe. Nimba utarakanda subscribe, komeza ukande subscribe kugira ngo gahunda za The Quick Times News zijye zikomeza kugenda zikunogera, ujye ukomeza gukurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho uko bukeye nuko bwije. Ikindi kandi wowe ukunda amakuru ya siporo n'imyidagaduro, ndagushishikariza kujya kuri chaîne yacu ya kabiri yitwa The Quick Sport News, naho ugende ukande subscribe tujye dukomeza kubana. Ndi Benga Oziana, ndagushimiye cyane. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere, turagukunda cyane.